weiter fortführen. Я буду говорить, как получить свободу от проклятия. Und ich werde davon sprechen, wie man von Flüchen befreit wird. Как освободиться от проклятия? Wie wird man von Flüchen befreit? Поймите, что всякая зависимость, Jede Art von Abhängigkeit, всякий страх, jede Angst, всякая болезнь, jede Krankheit, всякая проблема jedes Problem является последствием проклятия. ist ein Resultat oder Ergebnis von Flüchen. Не благословение, правда, когда человек болеет? Es ist kein Segen, wenn Это ein не Mensch krank благословение, ist. когда у тебя страхи. Es ist kein Segen, wenn du von Ängsten Это heimgesucht wirst. проклятие. Das Все ist это eine Art разные виды Fluch. проклятия. Das sind alles unterschiedliche Arten von Хочет ли Flüchen. этого Бог? Will Gott das? Нет. Nein. Когда Бог создал человека, Als Gott den Menschen schuf, Он создал его для того, чтобы мы были счастливы. hat er ihn dafür geschaffen, dass er Мы glücklich ist. читаем с первых страниц книги Библии. Bereits in den ersten Seiten der Bibel können wir Когда Бог nachlesen, создал творение, создал человека. als Gott die Schöpfung gemacht Помните, hat, что den Он Menschen. сказал? Was Он sagte сказал, er? весьма хорошо. Er sagte, gut. Знаешь, когда у тебя страх, это нехорошо. Wenn du ängstlich bist, dann Когда у ist es тебя nicht депрессия, gut. это нехорошо. Wenn du in Depression lebst, dann ist es на nicht тебе gut. давление, это нехорошо. Wenn du unter Druck bist, dann ist es Бог nicht gut. создал нас, чтобы нам было хорошо. Gott hat uns geschaffen, dass wir es gut haben. Но в жизнь человека пришло проклятие. Aber der Fluch ist in das Leben eines Menschen Почему пришло eingetreten. проклятие? Und wieso? Проклятие – это результат греха. Der Fluch ist die Folge der Sünde. Проклятие приходит в жизнь человека как результат греха. Der Fluch sucht das Leben eines Menschen Что heim такое als проклятие? Folge von Sünde. Was На ist самом der деле очень Fluch? трудно объяснить, что такое проклятие. Es ist eigentlich sehr schwer zu erklären, was das sei. Но лучше пойти от обратного. Aber man soll sich vom Я Gegenteil. думаю, все вы понимаете, что такое благословение. Ich denke, ihr könnt verstehen, was der Segen ist. Так вот, проклятие – это обратная медаль, обратная Also- сторона, противоположность. Der Fluch ist also die umgekehrte Seite der Это Medaille. такая сила, которая работает на разрушение. Das ist eine Art Kraft, die die Zerstörung bewirkt. Ты вроде зарабатываешь деньги, а в кармане дырка. Scheinbar verdienst du Geld, aber irgendwie ist ein Loch Ты in вроде deinen красивый, Taschen. успешный человек, а личная жизнь не складывается. Du bist ein schöner, erfolgreicher Mensch, aber dein Privatleben Вроде will все einfach есть для nicht того, чтобы klappen. быть успешным, а почему-то все разваливается. Du hast scheinbar alle Voraussetzungen, um glücklich zu Есть sein, какая-то aber сила, alles которая läuft schief. разрушает. Es gibt eine Kraft, die alles И эта zerstört. сила называется проклятие. Und diese Kraft trägt den Namen Fluch. Откуда оно пришло? Und woher kommt dieser Fluch? Когда Адам согрешил. Als Adam gesündigt hat, Когда ему жена дала этот плод съесть. als ihm seine Frau diese Frucht zum Essen angeboten А hat. ее к этому совратил змей. Дьявол в виде змея. Und der Satan in Gestalt der Schlange hat sie dazu verführt. Первого, кого Бог проклял за этот грех, змея, Ist der erste, сказал, на чреве будешь ползать и прахом будешь den питаться. Gott für diese Sünde verflucht hat, war die Бог Schlange произнес selbst. проклятие на женщину. Dann hat Gott auf die Frau den Fluch Сказал ausgesprochen Адаму, что из-за тебя проклята земля, произрастит тебе тернии и und волчицы, sagte колючки. zu Adam, dass seinetwegen die Erde verflucht sei. Дети Адама и Евы, Каин убивает своего брата Авеля. Die Kinder von Adam und Eva, Abel tötet, Каин убивает Авеля, и там стоит. tötet seinen Bruder Abel. Бог говорит к нему, и ныне проклят ты от земли. Und in der Bibel steht es geschrieben, И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, чтобы принять кровь брата твоего от руки твоей. 1. Mose 4,11 Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Откуда приходит проклятие в жизнь человека? Woher kommt ein Fluch über das Leben eines Menschen? Человек открыл для этого двери через грех. Das heißt, der Mensch hat die Tür dafür geöffnet И durch со die времени Sünde. Адама и Ева проклятие лежит на человечестве. Und seit den Zeiten von Adam und Eva lastet dieser Fluch über der Menschheit. Das ist die Folge der Sünde. Знаете, Бог создал человека для того, чтобы он был счастлив. Gott hat einen Menschen geschaffen, damit dieser glücklich ist. Но из-за того, что человек ослушался Бога и согрешил, к нему пришло проклятие. Aber weil der Mensch nicht gehorsam war und gesündigt hat, ist ein Fluch über sein Leben gekommen. Есть 4 вида проклятия, Es gibt 4 Arten von Flüchen, которые приходят в жизнь человека. die das Leben eines Menschen heimsuchen Первый können. вид проклятия – это проклятие, которое передается по роду. Die erste Fluchart ist der Fluch, der über Generationen hinweg gegeben wird. Also ein Generationsfluch. В Исходе 20 главой, 5 стихом написано,
Исход 25 написано. 2. Mose 25 steht es geschrieben. Бог говорит, ибо я Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода. Also 2. Mose 25, Vers 5. Есть наказание, которое приходит от Бога в жизнь человека, не только на его жизнь, но до 3-го, 4-го рода. Also es gibt den Fluch, der über das Leben eines Menschen lasten kann und von Generation zu Generation weitergegeben И это особенно werden kann. распространяется на людей, у которых предки занимались оккультными вещами. Und das gilt besonders für diejenigen Menschen, deren Вызывали духов, гадали. Fortfahren mit okkulten Praktiken beschäftigt waren. Das heißt, На них особенно gewahrsagt накладывается это haben, проклятие. mit Geistern kommuniziert haben und die werden von diesem Fluch heimgesucht. Второй вид проклятия – Zweite Fluchart. это приобретенное проклятие, когда человек сам на свою голову собирает. Also einer ist der erworbene Fluch. Об этом у меня, к сожалению, не так много времени, но я хочу об этом сказать. Ich habe leider nicht so viel Zeit zur Verfügung, aber ich Второй möchte вид das trotzdem проклятия – это erwähnen. приобретенное проклятие. Zweite Fluchart ist der erworbene Fluch. Тебе по наследству ничего не передавали. Man hat die von den Vorfahren nichts mitgegeben. Второзаконие 27 глава говорит о том, что за определенные вещи приходит в жизнь человека проклятие. 5. Mose, Kapitel 27, lehrt uns, dass die Menschen für bestimmte Sachen erben. Знаешь, и неважно, ты делал это сознательно или несознательно. Und es ist unabhängig davon, ob du es bewusst oder unbewusst Допустим, gemacht hast. конкретно говорится, что за идолослужение человек получает проклятие. Написано, проклят, кто сделает изваяние или литой кумир или мерзость пред Богом, производство рук человека и поставит его в тайном месте. Es steht zum Beispiel konkret gesagt, dass Menschen für Götzenanbetung, Götzendienst verflucht werden. Es steht geschrieben im Vers То есть, 15. если ты поклонялся чему-то или кому-то, как башку, Богу или идолу, Also wenn du etwas oder jemanden angebeten hast, написано, проклят такой человек. dann steht es geschrieben, dass dieser Mensch verflucht. Написано, проклят злословящий отца своего и мать свою. Und es steht ebenfalls geschrieben, dass diejenigen Menschen verflucht seien, die Unrecht an ihren Eltern То tun. есть, когда ты поднимаешь свой перст, начинаешь проклинать или плохо, или говорить на своих родителей, на тебя приходит Also проклятие. quasi, wenn du deinen Finger hochhebst und mit ihm auf deine Mutter oder Vater zeigst und schlecht über sie redest, dann wirst du verflucht. Написано, проклят, нарушающий границу, межу ближнего своего. Vers 17. Verflucht sein, wer die Grenzen seines Nächsten verrückt. То есть, когда ты отнимаешь у кого-то что-то чужое, тянешь это для себя, приходит проклятие в твою Das жизнь. heißt, wenn du fremdes Eigentum dir wieder unrechtmäßig aneignest. Написано, проклят, кто слепого сбивает с пути. Es steht geschrieben, verflucht sei, wer einen Blinden auf dem Weg irreführt. А ты издеваешься над слепым, Das над heißt, калеками, Wenn du смеешься. dich über Behinderte, Те, über кто Blinde, заикается. über Stotterer lustig machst. Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову. Verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, der Waisen und der Witwe beugt. Сирота, вдова, люди, не имеющие силы и защиты. Witwen, Waisen und Fremden sind Menschen, die Это keinen относится к Schutz слабым haben. людям, знаешь, так, с гордостью, пренебрежением, унижением. Also wenn du diese Menschen, die schwächer als du bist, erniedrigst und Unrecht tust, dann wirst du Половая verflucht. связь с близкими родственниками. Написано, проклят, кто ляжет с сестрою своею. Auch sexuelle Beziehungen mit nahen Verwandten, Скотоложство, кто ляжет с каким-то скотом. Zoophilie. Подобные категории блуда, как половые извращения, гомосексуализм, лесбиянство, все остальное. Ebenfalls in dieser Reihe stehen Homosexualismus oder irgendwelche sexuellen Ausartungen. Убийство, Mord, грехи оккультизма разного вида. also unterschiedliche okkulte Praktiken. Восточные религии, единоборство, медицина восточная, Also östliche Religion, Особенно. östliche Medizin besonders an dieser Stelle. которые связаны с медитацией, Alle, die mit Meditation zusammenhängen, использованием внутренней космической энергии, mit der Verwendung von innerer kosmischer Energie так zusammenhängen. называемое лечение, которое связано на биоэнергетике, экстрасенсорике и обращением к различным богам. Oder Heilung, die auf Extrasensorik aufbaut, auf innerer Знаете, люди не Kraft знают und даже, so как Лада weiter. сегодня говорила, что поехали к экстрасенсу. Und viele Menschen wissen, wie Lade uns heute berichtet hat, gar Und nicht, der Человека wohin sie приходит gehen. проклятие. Und ein Mensch wird dann verflucht. И потом его жизнь начинает разрушаться. Und dann wird sein Leben allmählich Второй zerstört. вид – приобретенное проклятие. Also zweite Fluchart ist der erworbene Fluch. Следующий вид, третий – посылаемое проклятие.
Die dritte Fluchart ist ein Fluch, der ausgesandt wird. Это когда люди, имеющие оккультную силу. Das heißt, Menschen, die eine bestimmte okkulte Kraft Знаете, besitzen. есть цыгане, которые обманывают. Es gibt Zigeuner, die betrügen. Дай погадай, правду тебе скажу. Die sagen, ich lese dir aus der Hand und ich sage dir die И Wahrheit. она просто хочет тебя обмануть. Und sie will dich einfach nur betrügen. А если она берет тебя за руку, человек теряет сознание и не помнит, где он и что он с Und es ним gibt auch было. Fälle, wenn diese Menschen dann bei der Hand genommen werden, dass sie plötzlich das Bewusstsein verlieren und sich nicht mehr daran Есть erinnern люди, können, которые was los имеют war. реальную оккультную силу. Es gibt Menschen, die tatsächlich eine gewisse okkulte Kraft Послушайте, besitzen. если бы все это был обман, Wenn das alles eine Lüge wäre, Бог никогда бы так жестко не относился к людям, занимающимся оккультизмом. würde Gott niemals so streng sein zu den Menschen, die diese okkulten Praktiken В Ветхом betreiben. Завете человек, если занимался оккультными вещами, если его нашли в этом, у него шанса покаяться не было, его сразу побивали камнями. Wenn ein Mensch im Alten Testament diese okkulten Praktiken betrieben hat und dabei auch erwischt wurde, dann hat er keine Chance, Buße zu tun. Er wurde gleich gesteinigt. Вы, наверное, знаете, есть люди, которые способны там приворожить, отворожить, Es gibt чтобы Menschen, любовь пришла, любовь ушла, die ja, gewisse Dienste anbieten, чтобы bei jemandem бизнес Gefühle состоялся, zu бизнес wecken, разрушился. vielleicht irgendwie Erfolg im Geschäftsleben produzieren. Извините, я даже слышал, что есть православные священники, Ich habe sogar gehört, dass es orthodoxe Priester gibt. которым, если особенно ты заплатишь сумму, Wenn du ihnen einen bestimmten Preis они zahlst, будут за живого человека вести службу за упокой. wären sie bei einem lebenden Menschen bereits den Totendienst jetzt schon, То während er есть lebt, молиться за verrichten. него, специально совершать служение, чтобы ему было плохо. Das heißt, einen Dienst zu leisten, damit es diesem Menschen während seines Lebens Есть schlechter geht. проклятие, которое со стороны на тебя насылается, людьми, имеющими влияние в оккультном мире. Das heißt, es gibt eine Art Fluch, die einfach so von der Seite auf dich zugekommen. В Библии написано, что Zukommt von незаслуженное anderen проклятие не сбывается. In der Bibel steht es geschrieben, dass ein Fluch, der nicht Из чего я verdient делаю вывод, ist, что nicht wahr заслуженное wird. проклятие придет. Und daraus ziehe ich dann die Schlussfolgerung, dass ein Fluch, den wir verdienen, auch tatsächlich im Leben realisiert wird. Не хотел жить в семье украинского или российского гаишника. Ich würde niemals in der Familie eines russischen oder ukrainischen Polizisten leben wollen. Потому что туда столько проклятия летит. Dort, diese Familien werden einfach nur von einer Schar von Flüchen attackiert. И есть за что. Und es gibt auch einen Grund dafür. Знаете, есть вещи, которые могут прийти в жизнь человека, Es gibt Sachen, die im Leben eines Menschen zustande kommen können. который не живет под покровом Всевышнего, Ein Mensch, der nicht unter dem Schutz который не des находится Herrn под защитой lebt, Божией. der nicht unter dem Schutz Gottes Если тебя lebt. Бог не хранит, то ты открыт для всякого влияния бесовского. Und wenn Gott dich nicht beschützt, nicht über dich wacht, dann bist du offen für alle Art von dämonischen Einfluss. Четвертый вид проклятия Vierte Fluchart. – это когда мы сами наговорили себе проклятие. Wenn wir selbst einen Fluch auf Когда uns я своим aussprechen. языком проклинаю себя или Wenn других ich людей. mit meiner eigenen Zunge mich selbst verfluche oder auch andere Menschen. Ты знаешь, что в твоих словах есть сила? Weißt du, dass deine Worte Kraft haben? Почему так важно благословение родителей, благие слова родителей? Wieso ist das Segenswort der Eltern so wichtig? Потому что в этом есть сила. Denn darin birgt sich eine И gewisse мы видим, Kraft. как Исаак благословлял своих детей. Und wir können sehen, wie Isaak seine Kinder gesegnet hat. И мы видим, что в благословении есть сила. Und wir sehen, dass in diesem Segenswort eine gewisse Также, когда Kraft ist. мы сознательно говорим плохие слова в свою жизнь, в жизнь детей, в жизнь людей, происходит что-то. Auch wenn wir bewusst schlechte Sachen über uns selbst sagen, in das Leben anderer Menschen oder unserer Kinder, dann können wir beobachten, wie etwas Когда geschieht. мы говорим, я не хочу жить, я никогда не состоюсь, у меня ничего не получится, я никому не нужен. Wenn wir sagen, niemand braucht mich, ich will nicht leben, ich habe das Leben satt oder ich werde es zu nichts bringen, niemand braucht А потом mich. я думаю, а чем у меня ничего не получается, почему меня никто не любит? Und dann frage ich mich, wieso klappt denn gar nichts? Wieso hat потому mich что ты denn niemand проклял сам lieb? себя. Weil du dich selbst verflucht hast. Я никогда не выйду замуж, Ich werde niemals heiraten, только через мой труп. nur über meine Leiche. И твой труп начинает разлагаться.
Und deine Leiche verwest dann Думаешь, почему langsam. тут заболело, и тут заболело, и тут Und заболело? du denkst dann, wieso tut es plötzlich hier weh oder hier oder Ты hier? начинаешь превращаться в труп. Denn du wirst allmählich zu Leiche. Знаешь, я никогда себя не прощу. Ich werde mir niemals selbst Знаете, как vergeben. часто человек своими устами проклинает себя. Wie oft verflucht ein Mensch mit seinem eigenen Mund sich А когда selbst? детей проклинают? Oder wenn Kinder verflucht У тебя две werden. руки левые, две ноги Du левые. hast zwei linke Füße, Голова zwei linke пустая. Hände. Du hast nichts in deinem Kopf. Нельзя этого делать. So etwas darf man nicht Это machen. проклятие. Das nennt man Это Verfluchen. не благословение. Das ist kein Segenswort. Я вспоминаю мою бабушку, она была верующая. Ich kann mich an meine Oma erinnern, sie war И даже gläubig. когда мы приезжали к ней в гости и делали дела нехорошие у нее там на территории ее двора, Und wenn wir dann auf ihrem Hof, dann, wenn wir zu Besuch waren, schlechte Sachen gemacht у haben. меня было время, когда я, будучи 3 лет, пришел и там всем маленьким гусочкам голову повернул. И красиво поскладывал. Als ich dann 3 Jahre alt war, kann ich mich daran erinnern, dass ich den kleinen Gänsen einfach allen den Hals umgedreht habe und habe sie Для dann меня alle это schön было hingelegt игрушки, in einer бегали, Reihe. квакали, крякали. Sie waren klein, haben gequakt und für mich waren sie Spielzeuge. Чтобы бабушка твоя, вылетев бы на крыльцо, закричала бы к такому ребенку. Was würde deine Oma zu solch einem Kind, wenn sie dann auf der Treppe steht und das sieht, was würde sie dann sagen? Наша бабушка кричала: «А нехай тобі добро буде! Пусть тебе будет добро!» Und meine Oma sagte, Gutes soll dir widerfahren. Я думаю, как она странно ругается. Und ich dachte, sie schimpft so Потому что я слышал, merkwürdig. как у нас в городе ругаются. Denn ich habe gehört, wie man bei uns in der Там Stadt и schimpft. ручки отсохнут, и ножки там, и все Und остальное. dort die Я Hände знаю, sollen dir abfallen Люди und загинали. ähnliches. Ты знаешь, верующий понимает, что в словах, которые ты говоришь, есть сила, ты высвобождаешь благословение или проклятие. Der Gläubige begreift, dass in den Worten, die gesprochen werden, eine gewisse Kraft hinsteckt. И Und, даже в раздражении она никогда не говорила это. und sogar wenn sie gereizt war oder außer sich, hat sie niemals Четыре вида schlecht gesprochen. проклятия. 4 Arten von Которое Flüchen. пришло к нам по родовому дереву. Родовое Also проклятие. der Generationsfluch. Второе проклятие, когда мы сами насобирали себе. Zweite Fluchart, wenn wir selbst dieses Третье, Unheil это über uns когда bringen. нам принесли и прокляли нас люди. Der dritte, der von außen kommt, wenn wir von anderen Menschen Помните, как verflucht один werden. царь призывал пророка, чтобы он проклял Израиль? Könnt ihr euch noch an einen König in der Bibel erinnern, der einen Propheten herbeigerufen hat, Я damit er хочу das Volk сказать Israel живущим verflucht? под кровом Всевышнего к верующим, если тебя Бог благословляет, никто тебя не проклянет. Ich will dir eins sagen, wenn Gott dich segnet und du unter seinem Schutz lebst, Валаам wird dich сказал, niemals как я могу verfluchen können. проклясть то, что Бог благословляет? Und dieser Balaam sagte damals zu Но те, diesem кто не König, живут под кровом Всевышнего, те, кто Wie- не живут под кровом Всевышнего, wie kann ich das Volk verfluchen, das Gott zuvor ты gesegnet открыт для hat? стрел лукавого. Ты открыт для стрел лукавого. Wenn du nicht unter dem Schutz Gottes lebst, dann bist du offen für die Pfeile von Четвертое, Satan. когда мы сами проклинаем себя, сами проклинаем людей вокруг Vierte нас. Art, wenn wir uns selbst verfluchen oder die Menschen um uns herum. Но знаете, сегодня есть радостная весть. Und ich habe eine gute Botschaft für euch И heute. греческое слово «Евангелие» Und das griechische Wort für Evangelium переводится на русский язык как «радостная весть». kann ins Russische als И у меня frohe сегодня для Botschaft вас есть übersetzt радостная werden. весть. Я хочу прочитать 3 места Писания. Und ich habe eine gute Botschaft für euch und ich möchte 3 Bibelstellen vorlesen. Самое известное Иоанна, 3 глава, 16 стих. Die bekannteste ist wohl Johannes 3,16. Написано: «Ибо так Бог возлюбил мир, Es steht geschrieben, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, что отдал Сына Своего Единородного, dass er seinen eingeborenen Sohn hergab, для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, но имел жизнь вечную». sondern das ewige Leben erhält. Скажи тихонечко «Слава Богу». Sage, А можно и громче сказать gepriesen sei «Слава Gott. Богу». Gepriesen sei Знаешь, Бог Gott. не хочет, чтобы мы погибли. Gott will nicht, dass wir Поэтому verloren послал gehen. на крест Сына Своего. Deshalb hat er am Kreuz seinen Sohn Для того, чтобы geopfert, всякий, кто поверит в Него, damit jeder, der an ihn glaubt, не погиб, и от проклятия в том числе. nicht verloren geht und von Flüchen befreit wird. В первом послании Иоанна, Im 1. 3 Johannesbrief главе, 8 стихом написано, 2 часть стиха, 3,8. 8. Написано: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». 3,8? Часть стиха. Ach so. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. И мне очень нравится Галатам, 3 глава, Und ich mag den Galaterbrief, Kapitel 3 13-14 sehr, стих. 13-14 стих. Vers 13 und 14. Там по-русски написано определенным образом, но я прочитаю правильный перевод. «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано: проклят всякий, висящий на древе,
дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, дабы нам получить обещанного Духа верою. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. И здесь радостная весть. Und hier steckt eine gute Botschaft Для меня очень dahinter. радостная весть. Eine frohe Botschaft Потому für что mich. неважно, каким путем ко мне пришло проклятие. Denn unabhängig davon, auf welchem Weg ein Fluch mein Или Leben родовое, heimgesucht hat, ob es ein Generationsfluch согрешил, ist, oder ob ich или я gesündigt проклинал habe, родителей, oder ob ich Unrecht an meinen Или я Eltern сказал begehe, что-то в жизнь моих детей или в свою жизнь. oder ich habe etwas in mein Leben gesagt oder in das Leben meiner 13 Kinder. стих написано, Im Vers 13 steht es что geschrieben, Иисус, написано в Ветхом Завете, проклят всякий висящий на древе. es steht im Alten Testament geschrieben, es ist jeder verflucht, der am Holz hängt. Когда Иисус зашел на крест, Als Jesus am Kreuz war, Он взял на себя наше проклятие. hat er denn unsere Flüche auf sich Взял на genommen. себя вину нашу. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Последствия наших грехов взял на себя. Er hat die Folgen unserer Sünden auf И своей sich смертью genommen. заплатил за нас. Und mit seinem Tod hat er dafür И bezahlt. выкупил нас. Und er hat uns Для losgekauft, того, чтобы мы не несли на себе проклятие. damit wir nicht diesen Fluch auf И uns написано, tragen. вместо проклятия, Und es steht geschrieben, statt des Fluches через Иисуса Христа, 14 стих. ist durch Jesus Christus, Каждый верующий в Иисуса also jeder, der an Christus glaubt, может получить что? Благословение. kann jeder, der an Christus glaubt, einen самое Segen благословение, bekommen. Denselben Segen, Которым Бог благословил Авраама. mit dem Gott Abraham Я не gesegnet знаю, hat. как тебя это взрывает изнутри, не взрывает, но меня это радует. Ich weiß nicht, ob es dich im Inneren erfüllt oder nicht, aber mich erfreut es Это значит, что у unheimlich. каждого человека, Das heißt, jeder Mensch, который искренне придет к Иисусу, der aufrichtig vor Gott, vor Uверует Jesus в Него. kommt und an ihn glaubt, покается в грехах своих, in seinen Sünden Buße tut. у него есть возможность получить прощение грехов. Dieser Mensch hat dann die Möglichkeit, die Bog Vergebung sniemet с него seiner Sünden zu проклятие. bekommen. Gott wird ihn von dem Fluch, der über seinem Leben lastet, А вместо befreien. проклятия даст благословение. Und statt des Fluches И не gibt Gott просто ihm den чуть-чуть, так я Segen. тебя чуть-чуть благословлю. Und nicht einfach nur ein wenig. Ich werde Знаешь, dich когда ein Бог wenig segnen. благословляет, Он благословляет. Wenn Gott einen segnet, dann macht er es richtig. У него большое сердце, Gott hat ein großes Herz. и ему не жалко. Und er ist nicht geizig. Аллилуйя. Ну разве это не радостная весть? Ist das nicht eine frohe Знаешь, Botschaft? иногда мы не верим в это. Manchmal glauben wir nicht Знаешь, daran. иногда у нас не хватает веры поверить в то, что Бог освободил нас. Manchmal haben wir nicht genug Glauben, um zu glauben, dass Gott uns befreit hat. Иногда не хватает силы бороться за свою свободу. Manchmal fehlt es uns an Kraft, für unsere eigene Freiheit zu Сказать, дьявол, ты kämpfen. не имеешь права на мою жизнь. Und dem Satan zu sagen, Satan, du hast kein Не Recht über имеешь mein права на Leben. мою семью. Du hast kein Recht über meine Ты Familie. можешь взять 13-14 стих Галатам и говорить, дьявол, Du kannst den Vers 13 und 14 nehmen Бог освободил меня от всякого und dem проклятия. Satan sagen, Satan, Gott hat mich von jedem Fluch Можешь befreit. сказать, Бог, я там читал. Du kannst sagen, ich habe es dort gelesen. Можешь сказать Иисусу, Иисус, я читал. Du kannst zu Jesus sagen, Jesus, ich Что habe es если я буду gelesen. веровать в Тебя, Wenn ich an dich glaube, Ты благословишь меня. wirst du mich segnen. Благословением Авраама, Исаака и Якова. Mit dem Segen Abrahams, Isaacs und И оно Jakobs. принадлежит тебе и мне. Und dieser Segen gehört dir und Но туда mir. нужно войти. Aber da muss man Einzug Знаешь, finden. под это благословение нужно стать так пред Богом, чтобы Бог смог тебя защитить и благословить. Man muss sich so unter Gottes Segen, unter segnende Hand stellen, dass Gott dich segnen kann. И сейчас мы будем молиться. Und wir werden gemeinsam Но beten. перед тем, как мы будем молиться, Aber bevor wir beten, я хочу сказать о шагах. möchte ich über Schritte sprechen, Как мне wie ich получить свободу от проклятия? eine Befreiung vom Fluch finde Как мне получить благословение? und stattdessen den Segen empfange. Как мне не просто знать о том, что Бог благословляет, как мне это переживать? Wie kann ich nicht einfach nur darüber Bescheid wissen, dass Gott segnet, sondern das täglich erleben? В Римлянам написано, если я буду веровать в Иисуса In den Römerbrief steht geschrieben, wenn ich an Jesus glaube и исповедую, что Он мой Спаситель, я спасусь. und mich zu ihm als meinen Retter bekenne, werde ich gerettet werden. Знаешь, без нашей веры в Иисуса Христа, Ohne unseren Glauben an Jesus Christus, без того, что мы себя отождествляем с Ним, ohne dass wir uns mit ihm identifizieren, никакая молитва не поможет тебе. kann kein Gebet der Welt uns helfen. Потому что ты сам лично должен веровать в Иисуса. Denn du persönlich musst an Jesus Ты glauben. должен веровать, что Иисус умер за меня, Du musst daran glauben, dass Jesus für dich gestorben ist. что Он понес на кресте мою вину, мои грехи, мое проклятие. Dass er deinen Fluch, deine Sünden, deine Schuld am Kreuz Знаешь, на кресте getragen hat. произошел обмен. Also es ist eine Art Austausch am Kreuz
geschehen. взял вину и дал мне прощение. Er hat meine Schuld genommen, hat mir die Vergebung stattdessen Он gegeben. взял мой позор и дал мне благословение. Er hat meine Schande genommen und hat mir den Segen Снял с gegeben. меня проклятие и дал мне благословение. Er hat meinen Fluch genommen, hat mir den Segen stattdessen Но это überreicht. происходит лично. Aber das geschieht persönlich. Когда ты лично обращаешься к Богу, говоришь: Иисус, я верю, что ты воскрес из Wenn мертвых. du Gott persönlich anrufst und sagst, Jesus, ich glaube, dass du von den Toten Я auferstanden верю, что bist. ты пострадал за меня. Ich glaube, dass du für mich persönlich gelitten hast. Знаешь, чужой верой трудно спастись. Es ist sehr schwer, durch Fremdenglauben gerettet Иногда по werden. молитве других людей Бог поможет тебе. Manchmal hilft auch Gott nach dem Gebet von fremden Но если Menschen. ты не ходишь под покровом Всевышнего, Aber nicht wenn du unter dem Schutz Gottes wandelst, оно опять придет к тебе. wird der Fluch wiederkommen. Потому что ты не призвал, ты не веришь. Denn du glaubst nicht aufrichtig daran. Первое, нам нужна вера в Иисуса. Erstens, wir brauchen den Glauben an Тебе Jesus. нужна вера в Иисуса. Du brauchst den Glauben an Если ты Jesus. хочешь свободу, тебе нужна вера в Иисуса. Wenn du die Freiheit wünschst, dann Ты должен brauchst du den понимать, что Glauben an Иисус на Jesus. Голгофе, Он забрал все с тебя. Du musst verstehen, dass Jesus am Kreuz von Golgatha alles genommen hat. Он у дьявола забрал всякое основание быть в твоей жизни. Er hat dem Satan jede erdenkliche Grundlage entzogen oder Jesus Recht, сказал, если in ты deinem будешь Leben веровать, Herr zu sein. Und Если Jesus ты будешь sagte, веровать, wenn du glaubst, спасешься. wirst du gerettet werden. Вторая вещь. Zweiter нужно Punkt. покаяться. Du musst Buße tun. Тебе нужно покаяться. Du musst Buße tun. Ты должен эти вещи, которые называются грехом, их осознать как грех. Du musst diese Sachen, die man als Sünde bezeichnet, du musst sie als Sünde erkennen. Не просто, я не принимаю, что это грех. Nicht einfach, ich denke nicht, dass es eine А Sünde мне ist. нравится. Ich mag das. А в этом ничего страшного нет. Es ist doch nichts Schlimmes dabei. Ну, все так делают. Alle tun das. Не. Nein, Нет. Это ложь дьявола. das ist die Lüge, die Satan uns aufbinden Дьявол möchte. пытается завязать тебя и держать. Er versucht, dich in Ketten zu legen und dich zu halten. Тебе нужно покаяться. Du musst Buße tun Покаяться и сказать: Господи, я Buße понимаю, tun. что я согрешил пред Тобой. und zu Gott sagen, Herr, ich verstehe, dass ich vor dir gesündigt habe. Сейчас сознательно каюсь пред Тобой. Прости меня. Und bewusst tue ich Buße vor dir. Vergib mir. Прости меня. Vergib mir. Знаешь, когда ты приходишь пред Богом и каешься, Wenn du aufrichtig vor Gott stehst und дьявол Buße теряет tust, власть над тобой. verliert der Teufel die Macht Бог über dich. прощает тебя. Gott vergibt dich, vergib Бог dir. очищает тебя. Er reinigt dich. Третья вещь, которая тебе нужна. Die dritte Sache, die du brauchst. Знаешь, в Библии написано, есть молитва «Отче наш», может быть, вы слышали. In der Bibel gibt es das Gebet Vater unser. Написано: «И прости нам грехи наши, Und da steht geschrieben, und vergib uns unsere Как? Schuld, so wie auch wir как и мы прощаем должникам vergeben нашим». unseren Schuldigen. Знаешь, зависимость прощения твоего зависит от того, как ты других простишь. Deine Vergebung hängt davon ab, wie du anderen vergeben Иногда вот hast. непрощение к другим, бунт против других – это пробка в бутылке, из которой не может вылиться благословение на твою жизнь. Eine Nichtvergebung anderen Menschen gegenüber ist eine Art Korken in der Flasche mit Gottes Segen. Там написано: когда стоишь на молитве, прощай. Da steht geschrieben, wenn du im Gebet stehst, dann vergib. Знаешь, иногда нужно пройти за какую-то полосу Manchmal muss man über eine gewisse Linie и сказать: я herüberschreiten все старое оставляю сзади. und sagen, ich lasse das Alte hinter Я mir. не хочу жить под гнетом прошлого, обид, Ich will nicht unter dem разборок. Joch хочу der новую Vergangenheit leben. Ich will ein neues Leben. Знаешь, просто простить. Vergib einfach Начать новую жизнь с Иисусом. und beginne ein neues Leben mit Jesus. С Иисусом так хорошо жить. Und es ist so schön, mit Jesus С zu Иисусом leben. хорошо жить. Es ist schön, mit Jesus zu leben. Веровать в то, что сделал для меня Иисус на кресте. Daran zu glauben, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Покаяться в своих грехах. Buße zu tun, Простить людей. Menschen zu vergeben. Иногда у некоторых сразу возникает перед собой имена людей, которых ты не можешь простить. Und bei С ними manchen конфронтировать. tauchen sofort die Namen auf von Menschen, denen du nicht vergeben kannst. Du musst ihnen vergeben. Четвертое. Viertens, Верить в то, что Бог прощает. daran zu glauben, dass Gott vergibt. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Написано, что если мы пред Богом исповедуем грехи наши, Wenn wir vor Gott unsere Sünden bekennen, написано, Он, будучи верен и праведен, простит нас So. и очистит от всякой неправды. so wird er uns vergeben und uns reinmachen, weil er Если мы treu ist. исповедуем пред Богом, Wenn wir das vor Gott bekennen, верить в Бог, я молился, я каялся, я просил. der Herr sieht, ich habe gebetet, ich habe Buße getan. И потом, когда ты веришь, просишь прощения, отпускаешь
людей, на которых ты обижаешься, проси у Бога, что Бог освободил тебя. Und wenn du dann an Gott glaubst, Buße getan hast und den Menschen vergeben hast, dann bitte Gott, dass er dich befreit. Молиться. Biete. Просто открыться пред Богом и молиться. Öffne dein Herz vor Знаешь, у меня Gott такое und сильное bete. переживание в сегодняшнем дне, вот на служение, о том, что Дух Святой присутствует сегодня Ich habe здесь. dieses starke Erlebnis heute, dass der Heilige Geist hier ist. У меня внутреннее переживание о том, что Бог что-то хочет делать. Ich habe dieses innere Erlebnis, dass Gott etwas tun Есть möchte. моменты, вещи, которые понимаю своим разумом и логикой. Es gibt Momente und Sachen, die ich mit meinem Verstand, mit meiner Есть Logik вещи, которые begreife. переживаю моим духом. Und es gibt auch wiederum Sachen, die ich mit meinem Geist, Иногда dem я вещи Geist переживаю wahrnehme. духом, я не могу объяснить тебе, что происходит Und со diese мной. Sachen, die ich im Geiste wahrnehme, dann kann ich dir nicht mit Worten erklären, was mit mir Сестра geschieht. сказала своей логикой, я никогда падать не буду, цирк не для меня. So wie unsere Schwester vorhin berichtet hat, dieser Zirkus ist nichts für mich. Mit ihrer Logik hat sie das gesagt. Aber wenn Gott dich berührt, dann wirst du weinen, du wirst lachen, du wirst auf Knien stehen, du wirst rumspringen. Und es ist unwichtig, wie das geschieht. Das Wichtigste ist, dass Gott dich berührt. Дорогие, мы сейчас будем молиться. Meine Lieben, wir werden jetzt beten.